मन करारे प्रसन्न सर्वसिद्धीचे कारण मन करारे प्रसन्न सर्वसिद्धीचे कारण मन करारे प्रसन्न सर्वसिद्धीचे कारण मोक्ष अथवा बंधन मोक्ष अथवा बंधन सुख समाधान इत्यादि मन करारे प्रसन्न
विद्याधिराजतीर्थानां करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये। वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा आश्रित जन परिपाल सदमला शुभकरा नत जन मन तोष सुखकरा माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता माधव प्रिय परमहंस पावन चरिता विद्याधिराजयति कर संजाता वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरु श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा श्रीराम निज सुता नी कृपा सागरा। प्रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा रतिपति पितदास सेवका बुधवरा कृतिपति स्मृतिदात भयहरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मेदिनी सुरानुता मुनिपागम चतुरा मोद विठ्ठल चरण कमल भ्रमरा वीर विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा वीर
विठ्ठल भकुत विद्याधीश गुरुवरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता कृपा सागरा श्रीराम निज सुता विद्याधीश कृपा सागरा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। आचम्य ओम श्री केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, मधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम श्रीकृष्णाय नमः। पुनराचम्य ओम श्रीकेशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। चिन्त्यमीशितुः स्वर्णमन्दिरसंवेदम् चिन्त्या हरेर्भुजाः वीणव्रता जगद्रक्ष केवलो योगिनो निशम् सन्ततं चिन्तये कण्ठम् भास्वत्कौस्तुभभासकम् वैकुण्ठस्याखिलावेद उद्गीयन्ते निशय्यतः स्मरेदयामिनीनाथ सहस्रामितकान्तिमतः भवता पापनोदीयम् श्रीपतेर्मुखपङ्कजम् पूर्णानन्यसुकोद्भासे मन्दस्मितमधीशितुः गोविन्दस्य सदा चिन्त्यम् नित्यानन्दपदप्रदम् स्मरामि भवसन्ताप आनिदामृतसागरम् पूर्णानन्दस्य रामस्य सानुरागावलोकनम् ध्यायेदशमीशस्य पद्मजादिप्रतीक्षितम् रूभङ्गं पारमेध्यादि पददाये विमुक्तिदम् सन्ततं चिन्तयेनन्तम् अन्तकाले विशेषतः नैवोदापूर्वणं दोतम् यद्गुणानामजारयः नैवोदापूर्वणं
जात श्रियानिर्याय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं वदानां ददतु अतध्यानम् इष्टकायां समपदं तिष्ठन्तं पुरुषोत्तमं जगनस्थकरद्वन्द्वं शुल्लकादाममेकलं सव्यात् सव्यकरोद्भासे शङ्खचक्रविभूषितं वनमालाधरं देवं ध्यायेत् श्रीविठ्ठलं प्रभुं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्ते तुलसीदलं समर्पयामि अथ 12 स्तोत्रेषु द्वितीयोऽध्यायः सुजनोदधि संरद्धि पूर्णचन्द्रो गुणार्णवः अमन्दानन्दसान्द्रो नः प्रियतामिन्दिरापतिः रमा च कोरिविधवे दुष्टदर्पोदवन्वये सत्पान्थजनगेहाय नमो नारायणाय ते चिजतिर्भेदमखिलम् विधायाधाय भुञ्जते हव्याकृतग्रहस्थाय रमा प्रणयिने नमः अमन्दागुणसारूपी मन्दहासेन वीक्षितः नित्यमिन्दिरायानन्द सान्द्रो यो नो विदं हरिम् वशीवशेन कस्यापि योजितो विजिताखिलः सर्वकर्ता न क्रियते तं नमामि रमापतिम् अगुणाय गुणोद्रेक स्वरूपायाधिकारिणे विदारितारिसङ्गाय वासुदेवाय ते नमः आदिदेवाय देवानां पतये साधितारये अनार्य ज्ञानपाराय नमो वरदाय ते अजाय जनयित्रेस्य विजिताखिलदानव अजादि पूज्यपादाय नमस्ते गरुडध्वजा इन्दिरामन्त्रसान्द्राय कटाक्षप्रेषितात्मने अस्मदिष्टैककार्याय पूर्णाय हरये नमः अस्मदिष्टैककार्याय पूर्णाय हरये नमः अस्मदिष्टैककार्याय पूर्णाय हरये नमः ओम श्री जात श्रियानिर्याय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं मतानां प्रदत्वमायन् भवन्ति सत्यासमितामितद्रौ श्रिय एवैनन्तश्रियामा ददाति सन्ततमृजावषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापतिभिः एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रः मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्मत्यानामगम्यागम्यकोटयः दहत्या लोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखम् ओम श्री वीरविठ्ठलाय नमः नीराजनं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित 12 स्तोत्रेषु द्वितीयाध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। अतध्यानं ध्यायेद् वेङ्कटनायकं करयुगे शङ्खं च चक्रं मुदा चान्ये पाणियुगे वरङ्गटितटे बिभ्राणमरकच्छविं देवं देवं शिखामणिं श्रियमतो वक्षोदधानं हरिं भूषाजालमनेकरत्नखचिते दिव्ये किरीटाङ्गदे कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां ग्रीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपभये श्रियं गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्ते तुलसीदलं समर्पयामि। अथ 12 स्तोत्रेषु तृतीयोऽध्यायः
कुरुभंश च कर्म निजं नियतं हरिपादविनम्रधिया सततम् हरिरेव परो हरिरेव गुरु हरिरेव जगत्पितृमात्रगतिः न ततोऽस्य परं जगदीड्यतमं परमात्मरतः पुरुषोत्तमतः तदलं बहुलोकविचिन्तनया प्रवणं कुरु मानसमीशपदे यततोऽपि हरे पदसंस्मरणे सकलं ह्यगमाशुलयं रजति स्मरता तु विमुक्तिपदं परमं स्फुटमेषति किमपाक्रियते शृणुतामलसत्यवचः परमं शपथेरितमोर्षितबाहुयुगम् न हरे परमो न हरे सदृशः परमः स तु सर्वचिदात्मगणात् यदि नाम परो न भवेत् स हरि कथमस्य वशे जगदे तदभूत् यदि नाम न तस्य वशे सकलं कथमेव तु नित्यसुखं न भवेत् न च कर्मविमामलकालगुणा प्रभृतिशमचेतनुतधियतः चिदचेतनु सर्वमसौ तु हरिर्यमयेदिति वैदिकमस्ति वचः व्यवहारविदापि गुरो जगतां तु चेत्रगता सहितोऽद्यपरम् बहवः पुरुषा प्रवरो हरिरेत्यवदः स्वयमेव हरिः चतुरानन पूर्वविमोक्तगण हरिवेद्य तु पूर्ववदेव सदा नियतो च विनीयति यैव दिनाकृतिमापुरिते स्वपरं वचनम् आनन्दतीर्थसन्नाम्ना पूर्णप्रज्ञाभिधायुजा प्रथमं हर्यष्टकं भक्त्या पठत प्रीयते हरिः ओम श्री जात श्रियानिधियाय श्रियमसानां तत्त्वमाय मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकी पुत्रो मंगलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्मत्यानामगम्यागम्यकोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखम् मंगलनीराजनं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं हिमानसजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पेतत अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित द्वादशस्तोत्रेषु तृतीयोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयताम् प्रीतो भवतो तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु अतध्यानं तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं महार्हवैडूर्यकिरीटकुण्डलद्विषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि देवस्याग्रे पुरतः स्थापित नैवेद्यं निवेदयामि अथ द्वादशस्तोत्रेषु चतुर्थोऽध्यायः ओम निजपूर्णसुखामितबोधतनो परशक्तिरनन्तगुणा परमः अजरा
जरामरण सकलार्तिहर कमलापतिरेड्यतमोऽवतु नः यदसोऽपि गतोऽपि हरे सुखवान् सुखरूपिणमाहुरतो निगमान् ममते प्रभवं जगदस्य यथा परबोधतनुञ्च तथा कपतिम् बहुचेत्र जगद्बहुधा करणात् परशक्तिरनन्तगुणः परमः सुकरोममुषपदं परमास्तु भविष्यति तत्सततम् मरणे हि परेशितुरस्य विभोर्मलिनानि मनांसि कुतः करणम् विमलौ हि पदं परमं स्वरतं तरुणार्कसवर्णमजस्य हरे विमलै श्रुतिशाणनिशाचतमै सुमनोऽसि विराजु निहार्य दृढम् बलिनं निजवैरिणमात्मतमो निदमीशमनन्तमुपास्व हरिम् स हि विश्वसजो विभुशम्भुपुरन्दरसूर्यमुख न परानमरा सजतीर्यतमोऽवति हन्ति निजं पदमापयति प्रणतान् सुधिया परमोऽपि रमेशितुरस्य समो न हि कश्चिदभून्न भविष्यति च क्वचिदद्यतनोऽपि न पूर्णसदा गणितेभ्य गुणानुभवैकतनो इति देवरस्य हरे सवनं कृतवान् मुनिरोत्तममादरः सुखतीर्थपदाभिहितः पठत तदिदं भवते ध्रुवमोक्ष सुखं तदिदं भवते ध्रुवमोक्ष सुखं तदिदं भवते ध्रुवमोक्ष सुखम् ओम श्रिये जात श्रियानिर्याय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं वसानां प्रतत्वमायन भवन्ति सत्यासमितामितद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा ददाति सन्ततप्रजाषट्करत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापतिभिरेवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्मत्यानामगम्यागम्यकोटयः दत्यालोकमात्रेण विष्णोः मुखम् मंगलनीराञ्जनं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेन नागं महिमानस्वरन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित 12 स्तोत्रेषु चतुर्थोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु अतध्यानं वन्दे तुरङ्गवदनं शशिबिम्बसंस्थं चन्द्रावतातममृतात्मकरैः समन्तात् अणुन्तरं बहिरपि प्रतिभासयन्तं शङ्खाक्षपुस्तकसुबोधयुताब्जबाहुं नस्तां मुखादपि निरन्तरमुद्गिरन्तं विद्या अशेषत उताब्जभवेशमुख्यैः संसेव्यमानमतिभक्तिभराभिनम्रैः लक्ष्म्यामृतेन सततं परिशिच्यमानं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि देवस्याग्रे पुरतः स्थापित नैवेद्यं निवेदयामि अथ 12 स्तोत्रेषु पञ्चमोऽध्यायः ॐ वासुदेव परिमेयसुधामन् शुद्ध सदोदित सुन्दरीकान्त धराधर धारण वेदूरधर्त सौद्रति दिध्रति वेद्रविधात
पाशधरार्चित शूरवरेश नारायणामल कारण वन्दे कारण कारण पूर्णवरेण्य माधव माधव सन्धर वन्दे गोधर वार्धर बन्धर धारिन् ऋषिकेश सुकेश परेश विवन्दे शरणेश कलेश बलेश सुखेश पद्मनाभ शुभोधव वन्दे सम्भ्रत लोकभराभर भुवे दामोदर दूरतरान्तर वन्दे दारेत पारग पार परस्म आनन्द तीर्थ मुनीन्द्र कृता हरि गिरिरेयं परमादरता परलोक विलोकन सूर्यानिभा हरिभक्ति विवर्धन चौडातमा हरिभक्ति विवर्धन चौडातमा हरिभक्ति विवर्धन चौडातमा श्रीजात श्रियानिर्याय श्रीमयोजरितृभ्यो ददाति श्रीमसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समितामितद्रौ श्रिय एवैनन्द श्रियामा ददाति सन्ततमृजापषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापतिर्य एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रः मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्या गम्यकोटयः दहत्या लोकमात्रेण विष्णो सारार्थिकं मुखम् महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित 12 स्तोत्रेषु पञ्चमोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयतां प्रीतो भवतो तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। अतध्यानं विज्ञानरोचिः परिपूरितान्तर्बाह्यण्डकोशं हरितोपलाभं तर्काभयेदं विधि सर्वपूर्वगीर्वाणविज्ञानतमानतोऽस्मि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालद्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्ते तुलसीदलं समर्पयामि देवस्याग्रे पुरतः स्थापित नैवेद्यं निवेदयामि। अथ 12 श्रोत्रेषु षष्ठोऽध्यायः ॐ मत्स्यकरूपलयोदविहारिन् वेदविनेत्र चतुर्मुखवन्द्य कूर्मस्वरूपक मन्दरधारिन् लोकविधारक देववरेण्य सुकररूपक दानवशत्रो भूमिविधारक यज्ञवराङ्ग देवनृसिंह हिरण्यकशत्रो सर्वभयान्तक दैवतबन्धो वामन वामन माणववेश दैत्यवरान्तक कारणरूप रामभृगुद्वः सुर्जितदीप्ते क्षत्रकुलान्तक शम्भुवरेण्य राघव
वल्लभ जानकी कांत देवकी नंदन सुंदर रूप रुक्मिणी वल्लभ पांडव बंधो देवकी नंदन नंद कुमार वृंदावनांचन गोकुल चंद्र कंद फलाशन सुंदर रूप नंदित गोकुल वंदित पाद इंद्रसुतावक नंदक हस्त चंदन चर्चित सुंदरी नाथ इंदिवरोदर दलनयन मंदर धारिन् गोविंद वंदे चंद्रशतानन कुंद सुहास नंदित दैवत नंद सुपूर्ण दैत्य विमोहक नित्य सुखादे देव सुबोधक बुद्ध स्वरूप दुष्ट कुलांतक कल्कि स्वरूप धर्म विवर्धन मूल युगादे नारायणामल कारण मूर्ते पूर्ण गुणार्णव नित्य विबोध सुखतीर्थ मुनीन्द्र कृता हरिगाथा पापहरा शुभ नित्य सुखार्था पापहरा शुभ नित्य सुखार्था पापहरा शुभ नित्य सुखार्था। ओम श्री जात श्री आनिर्याय श्री मयोचरितृभ्यो ददाति श्रियं मतानां प्रतत्वमायन भवन्ते सत्यासमितामितद्रौ श्रिय एवैनन्तश्रियामा ददाति सन्ततमर्जावषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापतिभिः एवं वेद मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्या गम्यकोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखम् महामंगलनीराजनदीपं समर्पयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित द्वादश स्तोत्रेषु षष्ठोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अतध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां। गन्धं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। पुष्पं समर्पयामि। धूपदीपार्ते तुलसीदलं समर्पयामि। देवस्याग्रे पुरतः स्थापित नैवेद्यं निवेदयामि। अथ द्वादश स्तोत्रेषु सप्तमोऽध्यायः। ओम विश्वस्थिति प्रलय सर्ग महाविभूति प्रतिप्रकाश नियमा प्रतिबंध मोक्षाः यस्या अपाङ्गलवमात्रत ऊर्जिता सा श्रीर्यत्कटाक्ष बलवत्यदितन्नमामि। ब्रह्मे
शेषचक्रनिधर्मस्य शाङ्कपूर्वा गीर्वाणसन्ततिरियं यदपाङ्गदेशम् आशित्य विश्वविजयं विदधत्यचिन्त्या श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यरितन्नमामि धर्मार्थकामसुमती प्रजयाद्यशेष तन्मङ्गलं विदधते यदपाङ्गदेशम् आशित्य तत्प्रणत सत्प्रणतापीड्या श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यरितन्नमामि षड्वर्गनिग्रहनिरत समस्तदोषा ध्यायन्ति विष्णुमृषयो यदपाङ्गलेशम् आशित्य यानपि समेत्य न याति दुःखम् श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यरितन्नमामि शेषा हि वैरि शिवचक्र मनोप्रधान चित्रोरुकर्मरचनै यदपाङ्गलेशम् आशित्य विश्वमखिलं विदधातिधाता श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यरितन्नमामि शक्रोग्रधीदितिमाकर सूर्यसूनो पूर्वं निहत्य निखिलं यदपाङ्गलेशम् आशित्य नृत्यति शिव प्रकटोरुशक्तिः श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यरितन्नमामि तत्पादपङ्कजमहासन तापवाप सर्वादिवन्द्यचरणो यदपाङ्गलेशम् आशित्य नागपतिरन्य सुरेन्दुरापा श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यरितन्नमामि नागारिरुग्रबलपौरुष आपविष्णो वाहत्वमुत्तमजवो यदपाङ्गलेशम् आशित्य शिवशब्दमुदेव गणेरचिन्त्यम् श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यरितन्नमामि आनन्दतीर्थमुनिसन्मुख पङ्कजोऽथम् साक्षाद्रमाहरिमना प्रियमुत्तमार्थम् भक्त्या पठति स्मात्मने सन्निधाय यस्तोत्रमेतदभियाति तयोरभीष्टम् यस्तोत्रमेतदभियाति तयोरभीष्टम् श्रीर्यत्कटाक्षबलवत्यरितन्नमामि ओम श्रिये जात श्रियानिर्याय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं वसानां प्रतत्पमायन् भवन्ते सत्या समितामि तद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा दधाति तन्ततमृजावषट्कृत्यम् तन्तत्यै सन्दीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवके पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्या गम्यकोटयः दहत्या लोकमात्रेण विष्णो सारार्थिकं मुखम् महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानस्सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पेतत् अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित द्वादश स्तोत्रेषु सप्तमोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु अतध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धि नेत्रं प्रसन्नं
वामाङ्गारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनन्नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमरुजटामण्डलं रामचन्द्रं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि देवस्याग्रे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि। अथ 12 स्तोत्रेषु अष्टमोऽध्यायः। ॐ वन्दिता शेषवन्द्योरुरन्दारकम् चन्दनाचर्चितोदारपीनांसकम् इन्दिरा चञ्चला पाङ्गनीराजितम् मन्दरोद्धारिव्रतोद्भुजा भोगिनम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् षष्टिसंहारलीलाविलासाततम् पुष्टषाड्गुण्यसद्विग्रहोल्लासिनम् दुष्टनिशेषसंहारकर्मोद्यतम् रष्टपुष्टानुशेष्टप्रजा संशयम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् पार्थिता शेषसंसाधकम् सन्नतालौकिकानन्दद श्रीपदम् भिन्नकर्माश्रया पाणिसम्प्रेरकम् तन्न किन्नेति वेद्वत्सु मे मासिकम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् विप्रमुखैः सदा वेदवादोन्मुखैः सुप्रतापैक्षितेशैश्वरैश्चार्चितम् अप्रतर्क्योरुसद्विद्गुणम् निर्मलम् सप्रकाशजरा नन्दरूपम् परम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् प्रत्ययो यस्य केनापि न क्वापि प्रत्ययो यद्गुणेषुत्तमानां परः सत्यसङ्कल्पएको वरेण्यो वशे मत्यनूनैः सदा वेदवादोदितः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनम् दृश्यतामित्यजेशार्चितम् नश्यतां दूरकम् सर्वदाप्यात्मकम् वश्यतां स्वेच्छया सज्जनेष्वागतम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अग्रजं यस्य सर्जात्मजाग्र्याकृतिम् विग्रहो सर्वे गुणा एव हि उग्राद्योऽपि यस्यात्मजाग्र्यात्मजः सग्रहीतः सदा यः परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेवाखिलैः प्रच्युतो शेषदोषैः सदा पूरितः उच्यते सर्ववेदोरुवादैरजः स्वर्गितो ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् कार्यते येन विश्वं सदा जातिकम् वार्यते शेषलोकन्निजाध्यायिनां वार्यते सर्वमन्त्रैर्यत् कार्यते
प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् सर्वपापानि संस्मृते संशयं सर्वदा यान्ति भक्त्या विशुद्धात्मनः सर्वपूर्वादिगीर्वाणसंस्थानतः कुर्वते कर्म यद्वितये सज्जना प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं रक्षयं यान्ति दोषाणि यन्नामतः अक्षरो योजन सर्वदेवामृतः कुक्षिकै यस्य विश्वं सदा जातिहं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् नन्दितीर्थोर्सन्नामिनो नन्दिनः सन्दधाना सदा नन्ददेवे मतिं मन्दहासारुणा पाङ्गदत्तो नदीं नन्दिताशेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् ओम श्री जातश्रियानिर्याय श्रियं वयोचरितृभ्यो ददाति श्रियं वसानां प्रदत्वमायन् भवन्ति सत्या समितामितद्रौ श्रिय एवैनन्दश्रियामा ददाति सन्ततमृजापषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापतिभिः एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रः मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्मत्यानामगम्य गम्यकोटयः दस्यालोकमात्रेण विष्णो सारार्थिकं मुखम् महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ॐ यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित 12 स्तोत्रेषु अष्टमोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयतां प्रीतो भवतो तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अतध्यानम् उद्यद्भास्वत्समाभास्वश्चिदानन्दैकदेहवान् चक्रशङ्खगदा पद्मधरोध्येयोऽहमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाश्लिष्टस्वमूर्तिगणमध्यगः ब्रह्मवायुशिवाहीश विपैश्चक्रादिकैरपि सेव्यमानोऽधिकं भक्त्या नित्यनिःशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टावपि ध्येयाश्चक्रशङ्खवराभयैः युक्ता प्रदीपवर्णाश्च सर्वाभरणभूषिताः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्ते तुलसीदलं समर्पयामि देवस्याग्रे पुरतः स्थापित नैवेद्यं निवेदयामि। अथ 12 स्तोत्रेषु नवमोऽध्यायः। ॐ अतिमततमो गिरिसमिति विभेदन पितामह बोधित गुणगणनिलय शुभतम कथय परम सदोदित जगदिक कारण राम रम रमण विधि भव मुख सुर सतत सुवन्दित रम मनोवल्लभ भव मम शरणं शुभतम कथय परम सदोदित जगदिक कारण राम रम रमण अगणित गुणगणमय शरीर हे विगत गुणेतर भव मम शरणं
शुभतमकथात्रय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण अपरिमित सुखनिधि विमल सुदेह हेणिगत सुखेतर भव मम शरण शुभतमकथात्रय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण करदित जल विहरित शाश्वत सुखमय मीन हे भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण सुरदित सुफलल विलुलित मन्दर धर परकूर्म हे भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण गिरिवरधरातल वहतु सुभर परम विबोध हे भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण अतिबलदिति सुतर दय विभेदन जयन्द्र हरे मल भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण हरिमुखदिति सुत विजय विनाशन जगदपनाशल भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण बलिमुखदिति सुत विजय विनाशन जगदपनाजित भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण विजित कुन्द्रापति समिति विखण्डन रमावर वीर भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण कर कर निशिचर दहन परामृत रघुवर मानद भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण स्वललित तनुवर वरद महाबल यदुवर पार्थ भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण इति सुत मोहन विमल विबोधन परगुणबोध हे भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण इलिमल उतमः शुभगमहोत्सव शरणद कल्पित हे मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण अखिल जने विलय पर सुख कारण पर पुरुषोत्तम भव मम शरणं शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण इति तव नुतिवर सततरतेर्मव सुशरण मुरुतु कथितमुञ्जिर भगवन् शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रम रमण जगदेककारण राम रम रमण जगदेककारण राम रम रमण ओम श्री जात श्रियानिर्याय श्रियं मयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं वदानां प्रतत्वमायन् भवन्ति तस्यासमितामितद्रौ श्रिय एवैनन्दश्रियामा ददाति सन्ततमर्यावषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापतिर्य एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रः मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्मज्ञानामगम्यागम्यकोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोत्सारार्थिकं मुखम् महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ओम यज्ञेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित द्वादश स्तोत्रेषु नवमोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीर्कृष्णार्पणमस्तु
अतध्यानं ध्यायेद्धरिन्मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारमरिशङ्खवराभयानि दोर्भिर्दधानमजितं सरसञ्च भैष्मी सत्यासमेतदखिलं प्रदमिन्दिरेशं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि देवस्याग्रे पुरतः स्थापित नैवेद्यं निवेदयामि। अथ 12 स्तोत्रेषु दशमोऽध्यायः। ॐ अवनः श्रीपतिरप्रदिरधिकेशाधिभवादे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सुरवन्द्याधिपतध्वरभरिताशेषगुणालम् करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सकलध्वान्तविनाशकपरमानन्दसुधावो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते विजगत्पोत सदार्थितचरणाशापतिधातो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते त्रिगुणातीतविधारकपरितो देहि सुभगिं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते शरणं कारणभावन भव मे तात सदालम् करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते मरणप्राणन पावन जगदीशावसुभक्तिं करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते तरुणादित्यसवर्णकचरणाब्जामलकीर्ते करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते सलिलप्रोतसडारकमणिवर्णोच्चनकारे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते भजदोणीनिभपावनवरजङ्घामितशक्ते करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते विभक्तप्रभशोभनपरमोरस्तरमादे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते असनोत्पुल्लसुपुष्पकसमवर्णावरणान्ते करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते कथमोदोद्भवसुन्दरवरपद्मोत्थितनाभे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते जगदम्बामलसुन्दरगरवक्षोवरयोगिन् करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते जगदागुहकवल्लभसमभूषे शरणादे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते दितिजान्तप्रदचक्रदलगदयुग्वरबाहो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते परमाज्ञानमहानिधिवदना श्रीरमणेन्दो करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते निखिलाघौघविनाशकपरसौख्यप्रददृष्टे करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते परमानन्दसुधीतमुनिराजो हरिगाना प्रथमानित्यसुपर्णसपरमानन्दपदैते करुणापूर्णवरप्रदचरितं ज्ञापय मे ते करुणापूर्णवरप्रदचरितं
श्रिये जात श्रियानिर्याय श्रियमुयो चरितृभ्यो ददाति श्रियमुसानां व्रतत्वमायन् भवन्ति सत्यासमितामितद्रौ श्रिय एवैनन्तश्रियामा ददाति सन्ततमर्यावटुकृत्यं सन्तस्ये सन्दीयते प्रजापतिभिः एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्या गम्यकोटयः दद्या लोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखम् महामङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित 12 स्तोत्रेषु दशमोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयताम् प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीर्कृष्णार्पणमस्तु। अत ध्यानं क्षीरोदन्मत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सेकते मौक्तिकानां मालाकृप्तास्तनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितै मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुरीयादरिनलिनगदाशङ्कपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्यदसुरधिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णामाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्ते तुलसीदलं समर्पयामि देवस्याग्रे पुरतः स्थापित नैवेद्यं निवेदयामि। अथ 12 स्तोत्रेषु 11 ॐ उदीर्णमजरं दिव्यम् अमृतस्यन्ध्यदीशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राध्यभिवन्दितं सर्ववेदपदो गीतम् इन्दिरावासमोत्तमम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राध्यभिवन्दितं सर्वदेवादिदेवस्य हिरारितं महत्तमः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राध्यभिवन्दितम् उदारमादरानित्यम् अनिन्द्यं सुन्दरीपते आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राध्यभिवन्दितम् इन्दीवरोदरनिभम् सुपूर्णं वादिमोहनम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राध्यभिवन्दितम् तात्र सर्वामरैश्वर्य विमोक्त्यादिरहोवरम् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राध्यभिवन्दितम् दूरदूरतरैर्यतो सदेवान्तिकमन्दिका आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राध्यभिवन्दितम् पूर्णसर्वगुणैकारणम् अनाद्यन्तं सुरेशितुः आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राध्यभिवन्दितम् आनन्दादिकमुनिनां हरेरानन्दरूपिणः स्तोत्रमिदं पुण्यं पठन्नानन्दतामि यात् आनन्दस्य पदं वन्दे ब्रह्मेन्द्राध्यभिवन्दितम् आनन्दस्य पदं वन्दे
वयोजऋतुभ्यो ददाति श्रियं वसानां मृतत्वमायन भवन्ति सत्या समितामितद्रौ श्रिय एवैनन्दश्रियामा ददाति सन्ततप्रजापषड्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापतिभिः एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रः मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्मत्यानामगम्या गम्यकोटयः दहत्यालोकमात्रेण विष्णोद्धारार्थिकं मुखम् मङ्गलनीराजनदीपं समर्पयामि ॐ यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेतद् अनेन श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्यविरचित द्वादशस्तोत्रेषु एकादशोऽध्याय पूजाराधनेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयताम् प्रीतो भवतो दत्तश्रीकृष्णार्पणमस्तु अतध्यानम् उद्यदादित्यसङ्काशं पीतवाससमच्युतं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि धूपदीपार्थे तुलसीदलं समर्पयामि देवस्याग्रे पुरतः स्थापितनैवेद्यं निवेदयामि अथ द्वादशस्तोत्रेषु द्वादशोऽध्यायः ॐ आनन्द मुकुन्द अरविन्दानयना आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा सुन्दरी मन्दिर गोविन्द वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा चन्द्र सुरेन्द्र सुवन्दिता वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा चन्द्रका मन्दिर नन्दका वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा वृन्दारक वृन्दा सुवन्दिता वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा मन्दार सुना सुचर्चिता वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा इंदिरानन्दका सुन्दरा वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा मन्दिरा चन्दना चन्दका वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा आनन्द चन्द्रिका चन्दका वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा आनन्द मुकुन्द अरविन्द नयना आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा सुन्दरी मन्दिर गोविन्द वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा चन्द्र सुरेन्द्र सुवन्दिता वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा चन्द्रका मन्दिर नन्दका वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा वन्दारक वृन्द सुवन्दिता वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा मन्दार सुना सुचर्चिता वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा इंदिरानन्दका सुन्दर वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा मन्दिर चन्दन चन्दका वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा आनन्द चन्द्रिका चन्दका वन्दे आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा आनन्द तीर्थ परानन्द वरदा श्रियं वयोजऋतुभ्यो ददाति श्रियं वसानां रथत्वमायन् भवन्ति सत्या समितामितद्रौ श्रिय एवैनन्दश्रियामा ददाति सन्ततप्रजापषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापतिभिः एवं वेद मङ्गलनीराजनं समर्पयामि ॐ यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् अनेन अस्मिन् शान्तिकुञ्जसेवाश्रमे चातुर्माससमये अधिकमासप्रयुक्त श्रीरामदेव वीरविठ्ठलसन्निधौ श्रीमदानन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य विरचित 12 स्तोत्र पठनपूर्वक 12 नैवेद्य 12 नीराञ्जन समर्पणेन भगवान् भारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत सीतापति रामचन्द्र वीरविठ्ठलमूर्ति प्रीयताम् प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीमध्वनारायणतीर्थ हस्ता प्रपूजितो लक्ष्मणसेविताङ्घ्री सीतापतिर्भक्तवरप्रदोऽसौ श्रीरामचन्द्रसुतरां विभाति योगेन्द्रजीवोत्तमतीर्थपादै आराधिताङ्घ्रिर्द्वयपादुकाग्र्या गोकर्णसंस्थानमठाधिवासा श्रीपाण्डुरङ्गसुतरा विभाति सन्देशकरोर्महात्मा सुग्रीवमित्रं प्रवरोजिताक्षा सारस्वताचार्यसमर्चिताङ्घ्रिः श्रीमान् हनुमान् सुतरान् विभाति विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल शंख चक्रधर वैजयंतीधर शंख चक्रधर वैजयंतीधर पीतांबरधर गोवर्धनोधर पीतांबरधर गोवर्धन
धनुधर शङ्खचक्रधर वैजयन्तीधर पीताम्बरधर गोवर्धनधर तुलसीमाला शोभितगळला तुलसीमाला शोभितगळला तुलसीमाला शोभितगळला तुलसीमाला शोभितगळला गरुडगमन हरि पङ्कजनाभा गरुडगमन हरि पङ्कजनाभा गरुडगमन हरि पङ्कजनाभा गरुडगमन हरि पङ्कजनाभा ओ विठ्ठलाय रे पंढरीराया विठ्ठलाय रे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूपा त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूपा भवभयतापा हरिषेतापा भवभयतापा हरिषेतापा त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूपा भवभयतापा हरिषेतापा रुक्मिणीकान्ता रूपानन्दा रुक्मिणीकान्ता रूपानन्दा रुक्मिणीकान्ता रूपानन्दा रुक्मिणीकान्ता रूपानन्दा गरुडगमन हरि पङ्कजनाभा गरुडगमन हरि पङ्कजनाभा गरुडगमन हरि पङ्कजनाभा ओ विठ्ठलाय रे पंढरीराया विठ्ठलाय रे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला चंद्रभागे तिरी उभा विठेवरे चंद्रभागे तिरी उभा विठेवरे करकटावरे रंगचिलेवरे करकटावरे रंगशिलेवरे चंद्रभागे तिरी उभा विठेवरे करकटावरे रंगचिलेवरे जगदोद्धारा वेदोद्धारा जगदोद्धारा वेदोद्धारा जगदोद्धारा वेदोद्धारा जगदोद्धारा वेदोद्धारा भक्तसागरा पंढरपूर्वा भक्तसागरा पंढरपूरा भक्तसागरा पंढरपूरा भक्तसागरा पंढरपूरा ओ विठ्ठलाय रे पंढरीराया विठ्ठलाय रे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल 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 जय हरि 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 विठ्ठल 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 जय विठ्ठल 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 ओम श्री जात श्रियानिर्याय श्रीं मयोजरितृभ्यो ददाति श्रीं मसानां मृतत्वमायन् भवन्ति तद्यासमितामि तत्रौ श्रिय एवैनन्द श्रियामा ददाति सन्ततमर्यापटुकृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजापतिभिः एवं वेद मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकी पुत्रो मङ्गलं गरुडध्वजः कोटयो ब्रह्महत्यानां गम्यकोटयः जहत्या लोकमात्रेण विष्णोः सारार्थिकं मुखं ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा स पर्वताय मे ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्नि च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्नि च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद
योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ वसो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपदायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा मुष्यतपदमायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ॐ संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽसुनां प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति ॐ ये रखूं उमेश जी ये रखूं क्या रखूं
हो गया लाइव खत्म करो हाँ बोलो कट करो हम लोग